bersyukur nak Islam jong unong san hima. Kendo lanungin yo penyosong yo tak meeting kalau abang la shai le nela shisni dan rei ke jengkre ni kalong ba kloilan kandon ke jeng kedu apa yang ginong alam juga boys of the people party bat ka sarkar hapo ke jeng alam juga chief minister bagi ni keren ni ke mat ka phang namar ba ke sarkar kamshim la penkesan baik tangi ke bakale lasnu thu ba don shibun ki bagi don kam bani tai nak kata kadau kilap pan ye kata ka pornangi begini oban penbek ye ke jingalang bu chief minister da ka bangi community bagi ke ka bangi ngila krenshai ngila da ban krenshai mene hakmat ka minister ba utu officer ba don tu bala ka sarkar kamla ban penhun ban penshai ngi bangila ban pediang baga jine jong sarkar kalong ka badai ye nomla da lelei ruem ban pediang ya ke jingkren kabangi ni keren lagalong la shai ne la shisni nyenumla ban sange sitang lenti bat ru ngila kli la da piong bakadan ke jing bakla kumno gala ban long bakat kita ki officer kat kita ki department ki babun ba pindang ya ilat ya kan ni ke kendon an ke belat sayang ni ki snuthu namar kata kadon ke kabakin hapan ai ke jing pin shai ni dan namar kata kadau ni hap ban snuthu bagani ka jing yaki kaji kanum patkut Henry nila shim ya gara mene kum kinong elam ba hadu bangin keren ba chief minister hadu kata ka si ke bangin bo kala banong la shaila na shisni nagaleng ka jungiru ngin pensange sipor ya kan ka jingalum ka jingki namar kamlong ka ba shong nia ngin shewan shong kai ni apa ka sarkar kala kloy bangin keren banya thir ya kan ka benta tangba kadai ban mi kano ka so leni uso jong ka jingjob ha ka ne ka jinge kran ka jingi kata kadai ka bangi ni kwa bad ni la pen paru mane ba ka ne ka jinge ka hok bangi ni ki ha ka disin shat pa ni la raru ya ka ne ka mat ya ka jing penan kam jong ka police department ya kini ki pret top kmat ki pulit ki bamban tangka kerteng niem prit ladai kamas covid tingin esya ndre kadai ka bala shutap lup baik banum i ben itang kador kmat kata kadai kawai ki bangilai keren mene bat ngila keren ru ya ka jing takti jong ki pulit ya ki MLA aga singi ke bandingkong kadi kini nginum pat sange kasiko angni bani thu epi bagi assembly kadang ni ke privilege committee kabana kalian ki MLA ke jungi kan seshimti ya ke benta ke bagi dia bensim ngimdan ye persai ki ndai ki ben snuthu bangi kum ki nongelam ki ba upat ba legit jingi de ki 4000 ki pat ba bangin ra ya ke jinge ke ju upat ba assembly amdai manailat you know bensim pentong thala ya kata namar kata kadang ngilara ya kena gamat nak besmok ya mana bat nakaliang jang ka law minister kala kren yau officer khamat jungi bakin sim serious note ya kena ka bangilara bat ngendang rap yang du aga jingalang ka bangini kendo bau chief minister ngim persya igi police we are not against police personnel tendai police are not supposed to cover their faces when they deal with public representative and common people, especially when we fight in a democratic manner.